नेपाली नापाकुसी नाम ग्याले उसनिस विजय बुद्ध दोचीको अछाको पूजा चुगुदो बौद्ध जगते तस्क दुर्लभ पूजा रुपया कयातगु थुगु पूजा अचेश्वर महाविहारे चुगुख नाम ग्याले उसनिस विजय बुद्ध दोचीका छागुटका थागु महायानी परम्परा कथा पूजा याइले छाइगु हलन्चोन दोचीका पाठ्याना छाइगु ख अचेश्वर महाविहार व पद्म वर्ण महायान बिहारिया मङ्का गोसाले जुगु पूजाइ लागि भुटानिया राजगुरु न जुया दिवा दिलगे खेन्चे रिम्पोछे नेपाल छागु ख अचेश्वर महाविहारे न्यानुतक जुगु पूजा रिम्पोछे बन्दला सप्त विद्वानुत्तर पूजा याना नाम ग्याले उसनिस विजय बुद्ध दोचीको छाया दिएको ख हजुर नमस्कार तो अचेश्वर महाविहार व परमवर्ण मायान गुम्बा यो पाखे चाहिँ नि ढोलको खेन्चे रिम्पोचे एउटी चाहिँ नि उसपल्ट निमन्त्रण हैन झिसँग चाहिँ नि थो नामग्यालमा पूजा चाहिँ नि थो चाहिँ हजार पटक चरे या कार्यक्रम थोना चाहिँ स्वारम्भ जुदु थो चाहिँ करिब चाहिँ 10 गते तक चाहिँ सञ्चालन जी एजा चाहिँ सडालो भक्तजन पिण्ड सडालो झियल बासिपि र को चाहिँ नि थन उपस्थित ज्या बिया त डिट चाहिँ अनुरोध नै नाचना आठो पूजा गाडी सुगारहरु चाहिँ सर्वप्राणी सर्व जी थो चाहिँ मानव पिण्ड चाहिँ नि कल्याण जीमा यो भावना उद्देश्य तया चाहिँ कार्यक्रम थो चाहिँ पूजा कार्यक्रम चाहिँ ज्या चौधु एजा चाहिँ नि आठो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी ज्या बिया त डिट चाहिँ अनुरोध नाच थो पूजाइ लागि रिम्पोछे या त गुहालिया त सेनसेन गुम्बा व सेतो गुम्बा या सत्याम्बा लामा गुरु त्यस पूजा पाठ यागु ख मानव जातीय अकाल मृत्यु भए नासियागु गृह क्षेत्रीय लक्ष्मीया बासजुइगु व विश्व शान्तिया कामना यासे भूक प्राणीय मंगल कामना नाप थो पूजा यागु ख